Voini October ni som kumsang ni somni pathum thole ni a in zawain chebaile vekule Myanmar based NSCNK sipai som pani ten NSCNR anzom Daukrul Times sina atarlandanin Myanmar atanga naga hel NSCNK mi som pani Major General Tingkam Koniakle Brigadier Tamfa Koniak kai shwaite chuan NSCN GPRNR anzom thuan tarlanga NSCNR MIP secretary in press release tarlandanin heng naga hel sipai tele officer te lomlu na hi tunin rin ni Khan Council headquarters CHQ tizita nei ani NSCN GPRNR president Y Yangtin Nagale ato kilon sarpi ti khakten lomluna thusoi nein anporon zom tharte chuan kongdik anzo in du thlan na dik an thlan wangin lom thua soya heti rual hian NSCN ke ti chuan NSCN GPRNR roi tu telaka lom thu soin naga namta na theitop chu an tum thu an soi ni in kan thu don na chuan tar langin NSCN GPRNR president Wai Yangtin Nagale ato kilon sarpi ti khak ti kai shwaina anrin thu soin Myanmar rama naga onaute inbeina omchin poi anti thu lomlu anni na pukrema hianan soibok ani inbiak na chu thil poimo masani Chief Minister Biren Singh The Indian Express ina atarlandanin Manipur Chief Minister chuan Manipura buaina chinfel dan thaber chu meitele koki te chu arang the angbera inbiak na nei tir chu thil poimo ti masakber ani tur thu The Indian Express in me ni thoma state buaina achu anua interview ani masakbera asoini in kan thu don chuan asoya Manipur buai chu namkara buaina nilovin pon lamatang wanga buaina ani atibok Manipur buai chan bulpui berapu Manipur High Court thupek anga meiteite tribal status pek chungchang zo na chu Manipur sarkarin khami chungchang khan malakna engma anei lo wangin kuki te tan buaina tur omlo ti in Peace Committee thlatum kalta din chuan kongsang sang mangin kuki le meite khotlang shwai tu te komin remna le muana umwat nana mala khodan toran real ni in Chief Minister chuan asoye Manipur me ni thoma abuai tur sarkarin asia lokle loklo chungchang zo na chu Chief Minister chuan DGP chu munral muang lo laya umtetan ven himna petura ashil thu soin khamini khan lamka lama ven himna pek anni lo chu anua chawasha thule me ni thum buai chungchang chu central sarkar kut ani to wangin soi thuye tum to lo ni in kan thu don na chuan atar langa DGP chuan noni le kangpok pia chia ven himna alo pek thua soibok Central Sarkar Manipur in real bolna a anin roldan chungchang DGP le security advisor ronruat te baka union minister sang ten anon tlo zut chungchanga chuan chief minister chuan centralin anrin tok wangnia soin ama arin na nei lo se chief minister tanga ban hial ani theithu soin achang ani Kuki meiche pani ruaka kongzo tir chungchang video zo na chu Chief Minister chuan rap thlakati thule lelama chuan meite mi pui chen khat khang mi pui thinrim laka lohum tu te chu afak thule thil ti swal tu te po police ho ne na lan tu te an ni bok ti ina chang State boy wanga kuki liam le nun na chan chung te engwanga tlo lo nge ti zo na chu Chief Minister chuan thuro na donangin tun din muna la to lo ani thu soin to adu reng thu asoya meite lampo tlo du thu soin meite lama to masak chuan nampani inkara buaina acho chwali a lo wangni na soya chomdol na camp te ero atlo to thu soibok silai keng tu ti shat lo ten new keithel man bialu tumte security ten lodang The Infal Times in atarlandanin silai keng tu ti shat lo ten karmasa inrin ni zana new keithel man bi khwa lu chilan tum chu security lo duty ten lo dangin anum le thu kan thu don na chuan atarlang security force ten The Infal Times an shil danin cholni jing dar li le achan ve thleng khan mi chen khat keithel ban bi thanglama an chivel an mu chu ring helin tutinge anni ti sha tumna lama illumination rams te vanlam hoya an ka nuin hengmi ti hian sipai te chonon kap leta sipai te point kap letin hengmi te hi thim thama an bi bota ni in thudon ani hemi nu hian helai vela security force duty dangtenen heng tu ti sha lo silai kengte zon na hi thongal ni in an mu zo to lo tho security official te chuan an soye tribal mi pakhat hlum CBI kutah hlanani
Manipur Security Advisor chuan mei thladaya video viral pakhata tribal pakhatha hlum nia video dar chu MSA chuan CBI kutah an hlanti kan thu don na the Imphal Times chuan atarlang Manipur Security Advisor Kuldeep Singh chuan media ma a video viral chu nimin lama andon thole me nilia Manipur buai thleng ni in asoya tunge ani ti shatani to thole arwang hi Imphal mithida na omek thosoya advisor chuan a soizel na he mithiming hi lalding thanga khongsai lal jamesa kumsum thum pasari tia kauni in hau hong chingkhwa kangpokpi district ami ani thua soye tribal hlum case le koki me chepani te sarwa ka kongzo te viral video po CBI kota o mek ni in advisor chuan a soibok he tribal hlum ruang hi thudik takani nge ti finfia tumalo ni to a adik nge ni ti finfia na na rule thildang kangbang chu khonkho mani heti lai hian Chief Minister Biren Singh chuan tribal group then khatten tribal mi hal anom thuan soi chu asiat puilo thole hemi chungchanga hian state sarkar point thu chwa ala nei lo thu don ani bok amai ro chu zo ko ki swai tu te chuan mi panga paruk lai Manipur boy so san lai khan halhum an ni thu an soi thung ani indona ta na mantur puk bankar mu chwa ani Imphal East District Police Kangpokpi District Police le 22nd AR Mutbang COB te chuan search operation Imphal East sinam khwa an nei thu the Imphal Times chuan atar langa security force ten search operation an neya hian indona ta na mantur ni om tak puk bankar an mu chuaka ral thuam thanem tak an man thu donani he search operation neya ral thuam man te chu AK rifle le 303 SLME rifle pakhat veve light machine gun LMG magazine ruak 9mm carbine rifles panile magazine 20 5.56mm live rounds bulletproof jacket panga police uniform ki kor pakhatle kor panga te anni hengral thwaman sang te hi Sagolmang police station kuta hlangal anni thu kan thu don na chuan tar langin hemini ve khyan Imphal isa sinam kom khwa a bankar pathum te chu security force te hian anti chebok Indigenous Tribal Leaders Forum press release Keini Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan tun naya video rondar le hi na the angberin kandem thu kan chua tun thla ni riat kumsang ni somni pathum khan mi pakhat kuki zomi ninge ya shiat rong the angbera halum video arondara he viral video second sari o a hian kuki zomi mi pakhat kordum le sipai ke korrong ha chu rong taka halani lain meite ninge ya shiat te chu antongin an auri shiat ani ba ka silai me puari shiat omboka he video hian lantir ber chu meite ten kuki te noibo antum ziati lannani Manipur Sarkar meite te lama atran tlat wangin meite te chuan dan chu an kota anda a Manipur boy trantir phata tangkhan englo koki war cemetery gate chu halani a kangwai khwa insomni chuang halbok anni chumi nuwa pastor phungak chau chu rong taka tha ani chuan buaina chu ati so sang chawa heng thanga chung hian koki te chu an chen na le an bi rukna tanga mu chwa anni nuwa kuthak anni in liam twar tam tak anom ni in an soya liam twar lawa boral anombok meite lipun le arambai tengol ten he naral thuam changkang tak tak sang ruk chuang le amu noi nga don mai pek ti chuan kuki te laka tharum tho na ti zwal tu te ani bok ani kuki te laka chet na rong tak tak te chu khovel mi te mit muwa pho chwa to ni in pho chwa mek zel alani boka mera pai bi ten meite thlai ten he na Florence le Olivia te chu anti sachak na shik thlak na na mang turati anni a meite miswal ten ambulance chunga no pangkum sari mi ton sing anule anute tinen hal nan anni a tin BJP MLA vunzagin walte chu current sokpek ani nuwa thi chongin ankalsan nuwa a driver tha zuyani te ambulance driver dalam thang swan tak chu a motor khala tanga nu swale soi sakte David Chiak lu tanba ka koki Peter pani chingjalwan le thiandam te anung chunga halba ka heta kan soitel lo koki zomi telaka meite te che dan rap thak tak tak te hi Manipur Sarkarin meite te atran ziale koki mi te noi chimi vek atum zialan tirna anni a kan mi telaka hetianga rap thak lu tuka meite te che dan hi Keini Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF try to te swan na the angbera kandem thu kan soiba ka thlengnon le tolo turin kan du a
Manipur thanga kalta a buaina kan han thlir le chuan ke ni chuan meiti ti ne na chen ho reng hi thil the ani to in kan ring lawa chuwang chuan in rel bol na shan kan phu thi central state sarkar hian arang theyang beramin ti lo tin sak turin kan ngen thu he kan press release mang hian kan han tar lang boke Nima tin sum fire tran puina pe the Infal Times sina tarlan danin pathianikal ta khan the Northeastern Hill University Manipuri Alumni Association Nima te chuan meite zirlai pani ruk bawa tha du lo na Infal khopuya zirlai ten anlan tirna a security force te chet na wanga liam tuarna zwal te chu tran puina sum fai an hlan ti kan thudon na chuan tar langa heng tran puina te hi Sija Hospital in Kolmek M Johnson le Raj Medicitia en Kolpani W Jotin le utam soibam tinena pe kani a heng zilai pani te ba ka hian El Prima nena tranpuina sumlan ngal ani bok nima ti chuan dam lo ti chu dam thwai tura andu sakna sangber anlan rualin Manipura remna le muana theina na thok tu telaka lom thu an soibok ni in kan thu don na chuan atar lang article pathumna zathum somsari pakhat si ti danglam article pathumna zathum somsari pakhat si ti danglam amend nan memorandum PMon thelu ani Oja Sana Joba Memorial Trust OSMT Manipur ti chuan Prime Minister nena memorandum thelutin he an memorandum a hian Prime Minister chu India dan puya article pathum le article zathum somsari pakhat si pakhat na le pani na te chu siam that amend andu chan soin Manipur state anam sang sang teram ri hum hal nana Oja Sana Joba Memorial Trust OSMT Manipur te chuan memorandum hi thelut ani thu the Infal Times chuan atar lang he memorandum hi September ni sompariata Department of Commerce Conference Hall seminar Manipur University le Center for Human Rights and Duties Education ten an huai hota resolution an pass bo zuinani in kan thudon na chuan atar lang Oja Sana Joba Memorial Trust OSMT Manipur ten memorandum Prime Minister hena an thelut Prime Minister nena an thelu copy dang hi Prime Minister of India Home Minister Manipur Governor Baka Manipur Chief Minister te po pek ve anni NAB 10 Infal Post Office atanga popisit Assam Rifle mi titana thon chu man Narcotics and Affairs of Border Team this one Infal Head Post Office atanga Assam Rifle sipai te thon tur popisit gram zakwa somnga anman chu anin fia thu the Infal Times chuan atarlang Narcotics and Affairs of Border te atanga thudon danin he parcel hi Arif Hussain MIR Bandit Para Jammu and Kashmir ti atangin Ritu Kumari Headquarters Koi 19th Assam Rifles Noni District Manipur tia thonani a he parcel manani hian NAB team te chu antim officer in charge te baka executive magistrate te chu telin Infal West OC po he muna hian ron thleng-bok thunei tu ti soizel dan chuan heng popisit te hi dry fruits te nen parcela hian khungin Infal Head Post Office a hian thonani anti khati zong khatun tumata na kan han ti chwale theishi te chu ni e